Tuni ni sim som le nga la jing kum sang ni le som ni le gup ni ko in jong tha do thu so akunin ba noi thu so dang dang ho tha do pa ba ngai tha ana anrei ki taw hite thu so ni sima wa si hlowu naga mi gup ki thana justi ki mulo lai za ku ki thing noi hon avela naga mi ni tha ki ni responsibility ko in apu ding ham yun ho honglung han lew ki cha hong so pha si chu manipur government mo ki po ding hi tin an samalam kai pa chun media ho masagin na phong do e Nagatia chen na Thinghang district ho atuni independent day kin gon ki man achun official la government office a staff ho tailo mitham khatsan patla tapon hi Sanapati Azong Tuni India Independent Day hi wangin ni pi khatsan patla tapon hi security personnel la government staff them khatbin panalan hi Tamiang Naga chen area ho a India Independence Day boycott ki bolje in public khatsan panla to low security la government staff them khatbin panla Chief Minister Kim Chan Pis Adia Kalson nei tengle ku ki thing noi hon mi tham that ji e government in ku ki te apan pi ami tham ho hinga thalaka mi tam pin asang ka sar jin lungel su to zo nal chu media hom sagin asein hi Manipur akrisi su mi chai tangi iti a hi le din ne ki chi ta khat to ki thona na to angai hi ki ho ne ki nei zong le upai khat bola hi chi ka chai lo the hi poi tia gela na to akom na khat angai hi tin former chief minister Ambiren Chun media hom sanga an sein hi Danjing ka naga village har ete ki bol ji a ki tongkha naga ni din mun masanga chief minister anahi Ambiren rim sa chi in vel tha na ga ne ye United Naga Council UNC in Jan hi akun chun Naga district zo sele Manipura Naga mi te chen munjo si a emergency total shutdown phong do ta hi hi August 14 Jan ni dan 11 pm ko na ki pana August 15 Jan ni dan 11 pm chan chil hading hi ti UNC ter press statement khat chun asein hi UNC in say Naga Independent Day ni kho a KNFP thing noi hon calculate ta Naga village garden ho chunga barbarics attack abol hi econom poi unproof attack hi Naga village guard Mr. Wilangbo Chabang 35 year chu amuna athipai ngalin hi khalpen chu hi kile kawidi nang abumai 54 years hospital adia ki puina in lampi a abdominal injury je in chitan hi chunga jong tokpa Naga village a August 11 ni a insomnia ki hal na to in UNC in serious view lata hi sadang block sunga hi dukan jo se business establishment office le non essential activities ki ka ding hi in la medical fair le ancestral service emergency ho bang ho thalo ding hi Zani Lanka Langmei Naga bang ho kangpo pi district munaboi na ji a ki tongkha Naga mini chu emergency in General Institute of Medical Science Rims Imphal Muna ki jendin zalha nidan 7:30 pm to napolo lovin hi kiti so extend low dikha hi bola isuti ki ta no ham extend kanom po ve separate administration zo ka data ve ti hile center in jong nungel khat nei de hi to extend low dikha ki cha gu a thai dol hi imachan ei thut ponte India tribal adivasi ho ki loi khom na meite nampi thalenga tu sei maheslu hi na nga yute Manipur meite impin ki ngai cha chu Manipur gam sunga dan lwa hong pemlu illegal immigrants so no do la su thing dinga NRC 1951 hi ki ngai cha hi asai dan hi chomcha asai hin mat tu thim angai jin hi chi illegal immigrants so hin Manipur indigenous community so chunga boine le gal le tu hong sim do hi ati boine sem ho ki ti hi ku ki te ki sei ne hi ahi sa jong ka hi bin sedur tribe hi meitei te ja ko ne hin hon pi u ba nei ki tho pi diu hi ka ngai cha ule thil kho ata hi tin jong ase ye ji si al thu se hi adivasi lamkai ho hin the phla ule Manipur ku ki te chun nom hi sa lo diu hi tai lamkai so ta hon i lo a pha ham 15 August 2026 Europe gamsung thu so tuni chan in European gamsung meika machal jing na lai he ding kha chu tunai cha jong chu France gamsunga CCTV footage so akon me hal dia gin mo mizali le somni lang police on man do bin hi Tamiang gam ka in jong jan hi 14/8/2026 Friday chun Naga Independent Day namangwin ku kite dem na thu le langka thi na to naw thu jong apangin hi chan chu hi tun tha ai thu so ngai ju muntina tha do thu so ngai jo sen bon chawin mangpha